دما خوش ببینرین هجای رو هفته تیرمه 2021 روشن روزا شمیه بویا رو گشتانین هری سرکه و هری بالکشین کل سرانسری جهان رودانه محول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بیکن. بله جاری کنده دما خوش ببینرین هجا فلکت باران یا دنوا ولاتین پارزمین اوروپای ده هری زده باندور لآلمانیا و بلژیکا کریه حتی نها هری کم 157 کس مرنه خابتین لیگرین او خلاصکرین جی دوام دکن لآلمانیا تانکین ارتش جبو پشتوانیا تیمن رزگاری داکتنا باشیر لبلژیکا جی جبو کسین مقدور آلیکاری تکم کرن. له پارزمینه کال اروپا فلاکت هری مزنیا نیوی 100 ساله درباس بویی تیجین. باران زیده گوبو سدما لهی فلاکت له آلمانیا جیان تاوزاندیه. حتی نها 133 کس مرن. لگوری پولیسان لهرما احولر آدکه باشور کلونه نزی نوت کس مرنه. هروها و گوستنا نزی 700 شنیان جبو هرم جی بکاد. به تیجیبونا بنداوان را گلک نافچه و هرمن آلمانیا دبن آوه دمان. تیمن آلیکاری جیبریا بوتن بچوک خباتن لگرینا کسین وندای پکانین. تانکن آلمانیا جیجبو خلاص کرن و آلیکاریه پشتوانیا تیمن رزگاریه کر. یک جوالاتن دنین اوروپا گوجبارانا زیده و لحیه پارا خوگرتی بلژیکایه. لگوری ناوندا کریزا نتوی گو خاباتین رزگارکنا ولاتیان کوریدور دکه حتی نها 24 کس مرنه. ناونده دا خویاکرن گو نیزی 20 کسان جی وندانه. لعیالتین لوکسمبورگ و نامور ین باشور بلژیکا جی حکومت جیبو پیوستین جیانی ین ولاتیان کتنه تفگره. لبلژیکا گلک خانی دبن خطری اهلوشین دیه. زیدبونا آوه هولندا جی خستیه نوا آلارمه. آوا زیده گورو بویی بر به هولندای و دهرکه. او یک جیبویه صدما گل پرزمین لیمبورگه خباتک زیده وره کرن. بارانا زیده تباهی زینن جینی زیانن آبوریجی لهر دو ولاتان کر. دیدمین در بازبویی ده زانیاران هشیاری آویه که دابون. گوهرین آب هوایه و ببه صدما بارانین زیده. زانیاران دو هراغاندن گو و باندورا ویه که لسر بارانین داوی دنوا چند هفتیان ده لیکولین بگه. بسالان خباتین جبو اشتیا افغانستان تک دچن دانستاندرین ایلونا 2020 لپایتخت قطر دوهای دست بکره بو دسبات 2021 ده تک چوبون ایرو جاره کدن لدوهای دانستاندرین اشتی دست بکر او پیمان آشتی تین دانین هم وقت پیمان آشتی او پیشنیارین چارەسەریه لافغانستان شهر دجوار جی دوام دیگه. دی 29 سباتا 2020 ده دولت نگبویین امریکا به طالبان را پیمان آشتی امضا کرد. دی پیمان ده دولت نگبویین امریکا سوزدا گو تواهی لشکرین خواه جوالات وکشینه. پشتی امضا کرنا پیمان نابرا دولت نگبویین امریکا و تفگرا طالبان 12 ایلونا 2020 لپایتخت قطر دوحایه دانستاندن دست بکرن. دی سباتا 2021 ده بی گهاشتنا انجامان دانستاندن نابرا طالبان و حکومت افغانستانه به تکچونه بداوی بو. ایرو جاره کدن دانستاندن دست بکرن و دوحا مالووانی دکه. سروک کنسیا بلند آل هواتنا نتوی افغانستانه عبدالله دا خافتنا خواه یا وکرنا دانستاندنا دا گوت لولات تندید دومه و گل دروژن زوره درباز دبن. ینگو جشر آزاران دکشینه جی گل افغانستانیه. برزگریک افغانستانه بشر جاره سر نابه. عبدالله آنی زمان گوش بو پیکانینا آشتیا لولات پشتبانیا هزن هرمی و نابنتوی هیه.
سروک برویا سیاسی طالبان لقطر ملا عبدالخانی برادر جی گوت دنابا 40 سالین در باسبویی ده گل افغانستان راستی گلک زحمتی و پرزگریکان هات جبو چاره سرکنا پرزگریکن لولات پیوستی به پرگالک اسلامی یا خورد ناوندی و سربوخه هیه پیوست خوپرستی و برجوندین شخصی بین درباس کرن افغانستان مال هفپار یه تباهی افغانانه برادر دا خافتنا خوده هیوین خوانی زمان و گوت تاوی همو پرزگریکان ام هیوی دکن گو دانوستندن بگهجن انجامه هم وقتی دانوستندن لدوحایه لافغانستان نابرا هزن حکومت و چکدارین طالبان ده شرد دومه چکدارین طالبان دیریشن دمین داویه ده همو عیالتین لسر سینور ازبکستان و تاجاکستان کنترول کر هروها دریه سینور ای خیراتان گوریه هری گرنگ یا بازرگانیا بر به ازبکستان یا جدو آلیان و دورپیچ کریه چکدارین طالبان 8 تیرمه درگاه قلعه اسلامی یا لسر سینور ایرانه و 14 تیرمه جدریه سینوری ین سپی بولداگ ین لسر سینور باکستان کنترول کر لعیالت باداخان طاهر خزانی خرات قندهار و بدجی سجی ایریش دجوار ین طالبان ددومن لسر درخستنا چتین بیانی ج لیبیای گل جاران بانگوازی هاتن کرن لده هر جاره ده بانگوازی تک چونه او جمارا چتیان جهاتی زده کرن آگاهین لحفکرنا ترکیه و روسیه یا لسر وکشینا چتین بیانی لیبیای تینگراندن سرک وزیر لیبیای عبدالحمید الدبیب راگاند کو آگاهین وان ج وی لحفکرنا کو قالوی تکرن تونیه Die Pressekonferenz findet heute in einem hybriden Format statt. Das heißt, die akkreditierten Journalistinnen und Barmanja çaraseriya siyasi و آرامی لولات 23 حزیران 2021 کنفرانس دویمین لیبیا لپایتخت آلمانیا برلین هات لدرخستن رایدارن آلمان و امریکی ادعا کرن کو روسیه و ترکیه لسر وکشاندنا چتین بیانی ج لیبیای گشتن لحف کرنه که Your Excellency, Mr. Lodria, Your Excellencies, Ministers of Foreign Affairs, سرک وزیر لیبیا عبدالحمید الدبیب جا جانسن و چین رویترز را آخوی و گوت آگاهین من لسر لحف کرنا روسیه و ترکیه جبو وکشینا چکدار و هزن بیانی تنیا لگر افگاو وراویتن و طرابلوسی کیف خوش بکه عبدالحمید الدبیب راگهاند کو جبو وکشینا توای چتین بیانی ج لیبیای دانوستاندنان دومینن بازده تیرمه هجی لباجر نیویورکی دولت یک بوین امریکا کنسه اولکاریان نتوان یک بوی جوینک تایبت لسر لیبیا لدرخست جارک دند جوینه ده بانگوازدیا درخستنا چتین بیانی ج لیبیای دوباره بو لگوری دانای نتوان یک بوی لیبیا در دورا 20,000 چتهنه پرانیا وان چتیان دولتا ترک ج سوری شاندنه هرمه تاوی حمو بانگین درخستنا چته و هزن بیانی ج لیبیای دولتا ترک مها حزرانه نزی بین صد چتین دن ین سوری شاندن لیبیا زیده 200 کس هاتن کشتن 2505 کس جی هاتن بنچاف کرن اف انجامان نهروشان جو خواپشاندانین لافریقیا باشورن چالکین پروتستوی و گوهرین چالکین تندی و تالان کرنی آلوزیال ولاد بخور ویرانی دزی و کشتن جی آنیه سر کماری افریقیا باشورا گهاند که اوی جه کسین لپشت آلوزی حساب پرسن جنه ترمه و آلوزیا لأفریقیا باشور دجوار بویا آرامیا لولات تک دچه و دیمنین آلوزی سرورد بن سرو کوماری افریقیا باشور سریل رامافوزا انجامین بویرین تندین جنه ترمه و دست بکری اشکره کر It looks good. We can roll. Okay. سریل رامافوزا راگهاند کو ده خواپیشاندانین تندره و پروتستایی ده زیده 212 کس هاتنه کشتن 2505 جی هاتنه بنچاف کرن لیالتن کوازولو نتال و جوتنج زیانین مادی گیشتن 161 ناوندین بازرگانی 11 دپو 8 کارگه و 161 جهین آلکوله
رامافۆزا دیار کرد که کارێپێشی حکوومەتێ ئارامکردنا وڵات و دەستپێکردنا پێڤژووە ژین و ڤاڤەکردنەیە. رامافۆزا گوت وێ حەساب ji kesên li pişt bûyerê were pirsîn ji bo pêkanîna aramiyê wê di dawiya hefteyê de ji marên leşkerên pêwendîdar bigihêje 25,000. Dema ku ewlekariya erdê ji aliyê hêzên me ve hate kontrolkirin wê ji vê rewşê tevahî welatîn Efrîqya Başûr bandor bibin. Serokkomarê Efrîqya Başûr Cyril Ramaphosa ragihandina rewşa awarte weke çareya dawiya aloziyê dît û anî ziman ku biryareke bi vî rengî wê mafên mirovan sînordar bike. Cyril Ramaphosa da zanîn ku wê hikûmeta alîkariyên xwarin û daravî pêşkêşî deverên talankirî bike û gel ji belavbûnan û çeyên derew hişyar kir. Bûyerên tundiyê li welat piştî girtina serokkomarê berê Jacob Zuma dest pê kir. Jacob Zuma ji salên 2009 heta 2018 serokatiya Efrîqya Başûr dikir. Tê îddia kirin ku 1999 ji bo îmzekirina peymana çekaniya di navbera Efrîqya Başûr û şirketa Fransa Thales milyarek dolar bertêl wergirtiye. Zuma di sala 2018 ji ber zextên giraniyên partiya xwe li ser îddiayên nelêrêtiyê ji serokatiya welat îstîfa kir. Serokkomarê berê Jacob Zuma bi 16 sucên gendelî, xwepandin û qaçaqiyê tê tawanbar kirin. Piştî girtinê bi rojekê li welat xwepêşandanên bi daxwaza berdana Jacob Zuma hatin destpêkirin û xwepêşandanên aştiyane veguherîn çalakîn tund û talanê. Piştî krîza salên 1970-1990 li Libnanê di rewşa xwe ya herî aloz van demên dawiyê jiyan dike. Di nava sî salên dawiyê de bi zêdebûna nêrînên cuda û şêwazê parvekirina desthilatê li welêt Libnan ji hev xistiya krîza siyasiya ku derketê nearamiya li welat zêde kiriye û vê yekê jî hiştiye ku krîza aboriya li welat xwe bide der û ava bibe. Xwepêşandêr careke din li qadan bûn di pevçûnên derketin de ji xwepêşandar û hêzên ewlekariyê 19 kes birîndar bûn. Libnan dema xweyê herî zehmetiyê di nava salên dawî de dijî. Li aliyekî krîza aborî û li aliyê din jî krîza siyasî ku heyî welat ji hev xistiye. Li gorî nûçeya Ajansa Fermiya Welat NNA ji ber rewşa nebaşiya jiyanê ku li herêma Bakurê Tarablos Şam xwepêşandan pêktin. Sedema serekeya xwepêşandanê jî nebûna benzîn û pêwîstiyên tenduristiyê tê dîtin. Artêşa welat jî ji bo pêşîgirtina xwepêşandêran bi tangan li nava bajar kombûne. Bi dijwarbûna pevçûnên li herêmê re artêşî hêzin nû ji bo herêmê şand. Artêşa Libnanê jî bi daxuyaniyeke nivîskî ragihand ku di pevçûnên li herêma Cebel Mehsîn de 10 leşker birîndar bûne. Tevî qeyrana aborî li Libnanê hêzên siyasî nikarîbûn li ser damezrandina hikûmeteke nû li hev bikin. Ev yek dibe sedema krîza li welat kûrtir bibe. 22 Cûtmeha 2020 Saad el-Harîrî ji bo avakirina hikûmeta nû hate erkdarkirin. Hîna rojek wext ji bo avakirina hikûmetê mayî Harîrî lîsteya xwepêşkêşî serokkomar Michel Aoun kir. Harîrî herî dawî pazdî tîrmehê careke din derkete pêşberî çapemeniyê û ragihand ku ji bo avakirina hikûmeta nû ew li gel serokkomar negihiştina encamekê. Ji ber vê yekê jî dest ji berdana avakirina hikûmetê kiriye. Libnan ya ji aliyê dabeşkirinên siyasî ve li ser bîngeha ol û mezhebên cihê reng xwediyê avahiyeke pir nas dike ji şerê navxweyî 1975 heta 1990 ve krîza aboriya herî mezin dijî. Taqîna mezina li bendera Beyrûtê ku çarê tebaxa 2020 pêk hatî pirsgirêkên aboriyên li welat girantir kir û krîzeke nû ya hikûmetê çêkir. Taqînê dawî li hikûmeta Serokwezîr Hesen Diyab anîbû. Bi îstîfaya hikûmeta Diyab ya dehê tebaxa 2020 re krîza siyasî ya heyî zêdetir bû.
خواپیشاندان و جواکا لبنانê li cihê parvekirina destlateke mezhebî daxwaza kesên zane û pêşketî da avakirina hikûmetê kirin lê ji wê rojê ve krîza li welat nehate çareserkirin û ev rewş heta îro bandorê diwarê neynî de li xelkê Libnanê dike. Ji bo nirxandina danûstandinên di navbera Washington û Bexdayê 26 tîrmehê Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden wê pêşwazî li Serokwezîrê Iraqê Mustafa Kazmî bike. Koşka spî ragihand ku wê Biden 26 tîrmehê li Washingtonê pêşwazî li Serokwezîrê Iraqê Kazmî bike. Kazmî di Hezîranê de pişt rastkiribû ku welatê wî di warê diyaloga li gel Dewletên Yekbûyên Amerîkayê ya têkildarî vekişina hêzên Amerîkayê ji Iraqê gihiştina qonaxeke pêşketî. Meclisa Wezîran jî bi bêr xist ku hikûmeta Iraqê danûstandinan bi aliyên Amerîkayê re dike. Ev danûstandin di warê lojîstikî ya vekişîna hêzên Amerîkayê ji Iraqê de gihiştina qonaxeke pêşketî û wê pişt re dateyên wê werin ragihandin. Di vê dawiyê de Kazmî destnîşan kiribû ku welatê wê ji Amerîka û Îranê xwestiye ku ji tesfiyekirina hesabên xwe li Iraqê dûr bikevin û wiha got. Ez di warê di wê baweriyê deme ku em ê karibin ber bi pêvajoya diyalogeke nerînî û ya erînî ve gav bavêjin. Em dixwazin Iraq bibe welateke ku dikare alozîya bi awayeke serkeftî çareser bike. Kazmî balkişan li ser li hevkirinên di navbera Îran û Dewletên Yekbûyên Amerîkayê yên li Vyanayê û ev tiştanî ziman. Serkeftina danûstandinên Vyanayê dê bi awayeke erînî bandorê li herêmê bi giştî bike û dê rolayekê di ewlehiya Iraqê de jî bileyze. Serokê Konseya Yekîtiya Ewropayê Charles Michel diyar kir ku ew dixwazin bibin hevparê çalak yê Ermenistanê. Charles Michel di serdana xwe ya li Êrîvanê de li gel Serokwezîrê Ermenistanê Nikol Paşinyan civiya. Piştî civîna li çapemeniyê girtî, Michel û Paşinyan derketin pêşberî çapemeniyê û axivîn. Michel têkildarî têkiliyên di navbera Yekîtiya Ewropa û Ermenistanê de nirxandin kir û wiha got. Yekîtiya Ewropa dixwaze bibe hevpareke dilsoz, dilxwaz, çalekî ji bo dabînkirina dewlemendî, aram û ewlehiya Ermenistanê. Serokê Konseya Yekîtiya Ewropayê destnîşan kir, ew plan dikin 2 milyar û 600 milyon euro ji Ermenistanê re veqetînin û teqezî kir ku ev çavkanî wê ji bo avahîsazî, jîngeh û xebatên civakiyê werin bikar anîn. Michel têkildarî pirzgirêkên sînorê Azerbaycan Ermenistanê diyar kir ku ji bo çareseriya vê pirzgirêkê pêwîst e her du alî hêzên xwe yên leşkerî bi paş de bikişînin. Paşinyan ji careke din qonaxa û girîngiya têkiliya di navbera Yekîtiya Ewropa û Ermenistanê de bibêr anî. Di demeke kuştina Serokdewletê Haîtî Jovenel Moise tê lêkolînkirin de ji Kolombiyayê îddiayeke nû derket, polîsên Kolombiyayê ragandin ku Moise bi fermana Wezîrê Berê yê Edaletê yê Haîtiyê hatiye kuştin. Ji berpirsên polîsên Kolombiyayê Jorge Luis Vargas di daxuyaneke çapemeniyê de got, girtiyan piştî hevdîtina bi Wezîrê Berê yê Edaletê yê Haîtî Joseph Felix Badio re fermana kuştina Moise daye. Vargas diyar kir ku piştî kuştina Moise Baido heye û ev tişt anî ziman. Li gorî hevdîtina di bereya çend rojan Baido ji çarekdarên ji çekdarên bi pere re gotiye tenê tişteke ku hûn bikin kuştina Serokdewletê Haîtiyê. Serokdewletê Kolombiyayê Ivan Duque jî di daxuyaneke xwe ya duh de ragihand ku hin leşkerên berê yên Kolombiyayê yên binçavkirî nedizanîn wê Moise were kuştin û beşek ji wan jî ev dizaniyan. Li aliyeke din televizyoneke ku navenda xwe li Kolombiyayê ye di nûçe xwe Spartê Büroya Lêpirsînê ya Federal FBI îddia kiribû ku li pişt kuştina Moise Serokwezîrê demkî Claude Joseph heye. Di çarçoveya lêpirsîna li ser kuştina Moise de 23 kes hatibûn binçavkirin. Serokdewletê Haîtî Moise heftê tîrmehê li mala xwe di encama êrişeke çekdarî de hatibû kuştin û hevjîna wê Martin Moise jî birîndar bûbû. Belibînerên hêjama hewda di nava 20 daqiqeyan de bûye geştanên herî serekeyên li seranserî canî bû were par ve bikin heta roja sêşemê binin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextar.